So mga jong adlaw sa inyong tanan diha mga bade. So karon bade, may karadyaw ganap ning video nato ron. Kay lagi nagsuroy-suroy raman ko dire. Bitaw bade, paingon dito sa tong silingan ron. Kay lagi na nawagman kay naa ko noy panihapon. Yakin sa man ta para mo dili bade. Awon sa pailanganan baktas dayon nas dalan bisag ulan. Matay panihapon nagud ni. Libre na ni bade, di na ta kinahanglan mo tanggi. Nya pagabot na mo singtong dan bade, sakto sad bade kay naka-sit up na sila dire. Nya mao jud nila sa pagkaon na isgutan bade. Kay nga atong panukbot og dili matarong magkabali-bali. Kay pareha ani bade. Pastilan tao ng chinilas. Kung dili bakwag ang padulngan, sure ball adto ni sigakit puyoton bade. Nya taud-taud na bade, gisugda na dayon nagpagampo para masugda na pud ang panihapon. Kay di mo jud makumpleto ang atong kaon. Di ta mo sambit sa atong mahal na langit nun. Paghuman sa mga pagampo bade, matik kumbati na ta dire. Nahala, di na lang ko mangagda ninyo. Kay maura man gihapon. Bisag saon ako pangagda ninyo, di man gihapon mo kakaon. Kayon saon man naara man gihapon ni silpon. Laingani na lang ni bade. Samtang kakaon ko paghukad na lang mug inyo diha. Parang sabay na lang pud tagkaon ba. Parang di pud mo maglaway ba. Para pud paghungit nako, sabay pud mug hungit diha. O di ba mo ra gyapon nagsabay og kaon bade. Nya palihog na lang pug tapos aning video ha bade ha. Nya react na lang pud. Kay parang ma-shoutout ka ba. Nya diri ra ka nako nitapuson ning video ha bade. Salamat sa paglantaw bade ha. Sunod na pud pohon bade. Bye-bye.